da sam barem umro slavno, da te moje oči pored njega ne vide. Sebi zabranio sam davno svako sećanje na tebe. Dojde v Ohrid za prvi put, ako ne se lažem, така? Jeste, prvi put, bolje vas našao, stvarno sam oduševljen sa ovom prirodom, imam osjećaj stvarno kao da sam na moru. Имаше предходно слушано од колегите твои за Охрид? Kako ne, i moji roditelji i kolege. Никола сигурно бил повеќе, Маринко бил. Da, jeste, tako da, eto, žao mi što sam ovako kratko došao samo na jedan dan, ali verujem da ću, eto, sledeći put barem ostati na 3-4 dana pa da malo odmorim i da uživam u ovoj lepoti. Така, причината поради која си во Охрид не е случајна. Вчера имаше настап во тука позната Охридска дискотека. Jeste. Како помина, не ти е прв пат во Македонија да настапуваш? Nije prvi put, da, bio sam i u Skopju, bio sam i ranije, sam dosta radio, tako da, volim Makedoniju, volim Makedonce, jer vi ste nekako puni muzike i puni te duše i osjećaja za muziku, i tako da mi uvek bude onako lepo, veselo i s dobrom energijom. Тоа само да прашам, дали тоа го кажувате од куртоазија или навистина мислите? Ne, stvarno, pa kažu kroz Makedoniju, nemoj da pevaš, kažu u stvari, pošto svi ste muzikalni. Onda, osjeti se ta neka radost i ta neka i toplina, i kroz, ne morate ni da pevate, nego i kad pričate, to se osjeća ta neka muzikalnost i ta neka lepota. Никола, во последно време имам чувство дека малце поретко си на естрадата во Србија. Те има, па те нема. Da. Поп музикан, поп фолк музика. Da. Pa, to su sve neki periodi. Ja sam, eto, posljednjih 7-8 godina malo više se posvetio pop muzici. Dosta sam i putovao i tako nekako istraživao neke druge muzičke pravce, ali jednostavno, eto, zbog moje publike i zbog svih tih ljudi koji su me stalno, gde god da sam prolazio, Nikola, kad ćeš ti nama da pevaš onu muziku u kojoj smo te mi zavoleli, prethodno, da, taj folk, pop folk, tako da sam odlučio, eto, da se vratim komercijalnoj muzici, da se družim sa publikom, da radim, da izbacujem nove pesme, i evo, baš pre 4 dana izašla nova pesma, tako da sam zadovoljan i vidim publika isto, dopada im se, dobri su komentari, tako da, eto, idem dalje, u septembru ću još jednu pesmu i... Никола, пред колку време Невера искочи пред една година, така ако не се... Jeste, pre godinu dana. Меѓутоа, некако сега како да зема замав и некако се расшири, барем во Македонија. Ta pesma je 8 godina stajala kod mene. Ja sam, pre nego što sam odlučio da odem u pop muziku, ja sam tu pesmu uzeo od Dragana Brajovića Braje. I ona je tako stajala, stvarno odlična pesma, onda sam ja dao Marinku da on snimi. I kod Marinka je stajala i nije ni on snimio, pa smo dali Marku da on snimi, nije ni Marko snimio, tako sam jednom trenutku rekao, ljudi, vraćate vi meni moju pesmu, to ću ja da snimim. I onda sam hteo nešto možda malo drugačije, da ne bude sad klasično napravio aranžman, snimio spot, nego sam sa mojim drugom Kizom, gitaristom koji svira i buzuki, rekao sam, Kizo, idemo mi jedan dan tamo pored Save u moj kraj, sednemo ispod drveta, upalit ćemo kameru i na keca snimamo pesmu. За финишниот разговор, може ли рефренот од оваа песна? Jel spavaju ljudi? Па не, веќе се станат доцне. Pogledaj me, nevero, da Bog da ti preselo, to zrno lažne sreće koju imaš s njim, ta šaka pepela za šaku ljubavi, al neće gromu koprive da udari, to dobro znam. Pogledaj me, nevero, ko bi te poželeo, ako te jednog dana i on ostavi, kad te na stubu srama Bog zaboravi, al neće gromu koprive da udari, to dobro
hvala. Tako da ti благодарам. Hvala također.